Mmileng o sephetepete se ile sa emishwa tse ke Maphodisa. Morero mogolo be ile go phetagatša toka ditseleng. Efela la mathomo ke gore province ye ke mo go dumago lephoto la boraro la COVID-19. Efela go ba bangwe go ikamologantšha le molao ke seo se botšišwago. Lori ye e tlišitšwe mo go bego go dirilwe lepheko la tsela morago gore mootledi wa yona a leke go tšwa tseleng go tšhabela Maphodisa. O lekile go itlhokomološa le ge Maphodisa mo emiša. Go hweditše gore mangwalo a lori ye a fetile ke nako mo le mootledi a paletšwe ke go ntšha lengwalo la gagwe la boeti goba passport. O bile karolo ya bao ba itlhokomološago le molao ditseleng gomme o ile a hlahlelwa ka gare ga lori ye. We are bringing back up. As soon as we have enough in the van, then we are taking them to the police station. And as you can hear, the engine is on. Go golegilwe batho ba go feta masomenne ka melato ya go fapana. It clearly tells us that there are people who are undermining the laws of the land, but the law enforcement agencies of the country, they are also responsive in that we don't allow this thing to can continue unabated. Senamela se sengwe le se sengwe go balwa le ditekisi di be di emishwa le go phuruphutswa. Baotledi ba retile mošomo wa Maphodisa. I think they're doing a pretty good job, eh? I really do, yeah. There's a lot of crime in South Africa. Yeah, so I guess it helps. I think it's actually a good thing. It's allowing us to feel safe, know that they're taking care of the roads. Mafelelong bosenyi bo ama motho mang le mang. Ye e be le kgato ya go hlohlora ditirompe tša baotledi.